अहानबदा मरुओइबा पाउ यिंथीनबा अमदी थुगाइनबा होटनरपा शक्तिसिंगदगी मणिपुर ngak senduna thamba haibisi भारत लेंगा की दायित्वनि हाइना मणिपुर की एमपी डॉक्टर 𝗕𝗏𝗡𝗏𝗥 फोंदोखरे। नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुसना लुचिंबा इंटरिम गवर्नमेंट जमा हयेंग वसक लौरगनि हाइना बांग्लादेश के आर्मी चीफना फोंदोखरे। ngasi sanagdoriba match da Bharat pumbana Olympic medalist Manipuri sanaroi Mirabai Chanudagi gold medal gi asa tauri। मैमकुंदरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी के नमिदांगी मणिपुरी पाव मीटिंग ताबीजिब सिंगबु सुबला माइरेंबमना तरामना ओक्चरी हौजिक मियामना पाव मचा खाइना बिजरी यंगथीनबा अमदी थुगाइनबा होटनरपा शक्ति सिंगदगी मणिपुर बुंगाक सेंदुना थंबा हाइबसी भारत लेंगा के दायित्वनि हाइना मणिपुर के एमपी डॉक्टर 𝗕𝗏𝗡𝗏 फोंदोखरे। ngasi lok sabha da 0 hour gi khudong chaba lauduna congress ki mp asina hai thugainaba honarakliba machak singa loinana mapal gi sakti amasung aine yadaba mawongda changsilakliba mitop singna manipur da santi lehendriba si tha tara mari heli haina panki kanglup ani gi marakta santi laknaba khongthang sing laukhatlasu manipur bu thugaiba pamba sakti singna athingba piduna leire haina mahakna makha taki bharat ki संविधान की अहानबा शेड्यूल की मतुंग इना मणिपुर बु ngak senduna thamba haibasi भारत लेंगा की ओइना हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मोरल अमदी लीगल दायित्वनि हाइना महकना थमकी कुमजाले सेंगम को चमापन निफुतरेट के अगस्त की तारीख 13 दा मणिपुर की मतम मदुगी महाराजा भारत लेंगा का सही तौनकीबा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन दा मणिपुर की ngak senbगी दायित्व असि भारत लेंगाक्ता सिनकीबनी मरमसिना मणिपुर थुगाइनबा होटनरिबा मपान की शक्ति असि के मयोक्ता अकनब खोंगथांग सिंग लखटकदबनी हाइना महकना मखा ताखी। Mr. Chairman, I want to draw the attention of the House and the Government of India that the crisis that Manipur has been experiencing for the last 14 months, peace effort has been made, and there was an agreement achieved between two communities in the district of 𝗔𝗏𝗡𝗏 on 1st August, mediated by the security forces, but unfortunately which is subverted by communal, divisive and sectarian forces, and they started attacking villages and so on. I think the government of India must take stern action against these communal, divisive forces which have created havoc in the state for the last 14 months. I would like to remind the government of India and this House that the government of India has a historical, political, moral and legal responsibility to defend Manipur as an entity that existed before the commencement of this constitution as stated in the Schedule 1 of the constitutions. And in fact, in the instrument of accession signed by the Maharaja, the then Maharaja of the state, on 11 August 1947, the defense of the state was handed over to the government of India, and therefore the government of India must take stern action against these divisive forces aided by the foreign elements, and we need to take necessary steps to delineate citizens from the non-citizens, because we have foreign elements and illegal immigrants which are creating havoc with these divisive elements within the state. And I appeal to this House as well as the government of India to make it sure that Article 19 works in the state of Manipur and people have this capacity to move freely on the highways as well as territories within the state of India. It should not be restricted because one belongs to one community or the other. And in the end, I would like to conclude with this remark that the properties of the internally displaced people must be protected. There have been images of houses being blown up and villages being wiped out in order to subvert the peace process, so that once you destroy the villages, you can't go back. This has been happening. I think the government of India must take immediate actions to ensure that the properties of the displaced people are protected in the state of Manipur. Thank you, Mr. Chairman. Nobel laureate Mohammed Yunusna Luchingba interim government jama hayeng wasak lauragani haina
Bangladesh के आर्मी चीफ ना फोंदोखरे वफम असी थमलदुना लेबाक असिगे आर्मी चीफ वर्कर उस जमाना फोंदोखिबदा मोहम्मद यूनुस ना लुचिंगबा इंटरिम गवर्नमेंट असी हयेंग नुमिदांग वाइरम गी पुंग निपान ताबा मतमदा वसक लौरगनी हाइना ngasi media singda फोंदोखरे आर्मी चीफ ना मखा ताना हाई मियोय तरा मंगाना मेंबर ओइदुना सेमगदौरिबा एडवाइजरी काउंसिल असी मालेम पुंबना इकाई खुमनरिबा बांग्लादेश की सकनाइरबा नोबेल लोरेट असना लुचिंगनी चाही हुमफुमरी सुरबा नोबेल लोरेट असिबु महाकी लेंगाक असिगे लुचिंगबा ओइनबगिदमक हौजिक हौजिकी बांग्लादेश की प्रेसिडेंट ओइरिबा मोहम्मद साहबुद्दीन हौखिबा लेपा पोपन निमित्ता मोहम्मद यूनुसबु अपॉइंट तौखिबनी खोंथांग असी थांगना मरीरक सुबो ओइना प्राइम मिनिस्टर ओइरमलबी लेबाक असिगी शक्ति की चुकली पाइरमबी शेख हसीना ना मफम थादोक्तुना मरैबाक्तगी चेनख्रबा मतुंगदा ओइरकपा लेबाक असिगी लेंगाक्लोनगी अहोंगबसिंग अदुनी आर्मी चीफ ना मखा तारादुना मोहम्मद यूनुसना डेमोक्रेटिक प्रोसेस अमगी खुथांगदा लेबाक असिगी मियाम पुमनमक्ता कानबा पीगदबा फिरेपसिंग लवकनी हाइबगी थाजबा लई हाइना फोंदोकी ngasi sanagadoriba match ta Bharat pumbana Olympic medalist Manipuri sanaroi Mirabai Chanu dagi gold medal gi asa tauri Bharat ke weightlifting sensation Mirabai Chanu ngasi Paris Olympic ta mahaki mafam kannabagi damakta sanagadori ningsing bayai mamang gi Tokyo Olympics ta world champion asina silver medal fangibani PB Sindhu gi mathangda Olympic games ta silver medal lawkhibi amata ngairabi Bharat ki nupi sanaroi ni masagi chahi 18 surabi Manipuri sanaroi asina ngasi KG nifumapan gi कंगलुप्ता पेरिस ओलंपिक की ओइना मेडल अमगिदमक सानगदौरी भारत की अमत ngairaba कोटा अदुगी महुत सिंदुना पेरिस ओलंपिक गेम्स असिदा साइखोम मीराबाई चनुना सरुक यारिबनी हौकिबा था 15 असिदा मणिपुर थोकलिबा तंगदु लेतादबा फिबम अमदा हिंसा की थौदो कया असिगी मरक्ता साइखोम मीराबाईना मणिपुर मियामदा ममोन मिनोक तमहनगनी हाइबगे आसादा महाकी मैच असिबु येंगनबा मणिपुर की मियाम खक्तन नतना भारत पुंबना ngainari नॉर्थ ईस्ट विंडो की स्टापम मकी माइकेदगिसु महाकी दमक याइफा मंगोल पिजरी महौसागा मानदम मवोंगदा हेंगलकपा खुनसिंग अमसुंग इलीगल इमिग्रेंट सिंगी मतंगदा थिदोकनबा स्टेट असेंबली ना कमिटी अमा सेमख्रे ngasi 32 सुबा स्टेट असेंबली की 3 सुबा सेशन गे ngasi फॉर्म किबा मिफमना अमत्तो ओइना यानादुना मियोय 32 ना साबा हाउस कमिटी टू इंक्वायर द इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट एंड अननेचुरल ग्रोथ इन द स्टेट ऑफ मणिपुर कौबा हाउस कमिटी अमा सेमख्रे कमिटी असिगे चेयरमैन मिनिस्टर अवांगबु न्यूमाइना ओइगनी था अहुमगी मनुंगदा रिपोर्ट सबमिट तौबगा लोइनना कमिटी असिगी मेंबर सिंग अदुदी अहानबदा मिनिस्टर लेटपा हॉकिप मिनिस्टर सुशील रो मिनिस्टर टीएस बसंत कुमार एमएलए दिगांगलुंग कामई एमएलए मेघचंद्र एमएलए लोकेश्वर एमएलए अब्दुल नसीर एमएलए लैसोकाई सिंह एमएलए सूर्य कुमार एमएलए केएस इवोमचा एमएलए टी शांति सिंह ने House na ayaba pibikrabani Manipur Legislative Assembly ki Rules of Procedure and Conduct of Business ki Rule number 305A ki makhada a House committee to inquire into the influx of illegal immigrants and unnatural growth in the growth of new villages in the state of Manipur Kowa Committee ama Assembly member Raintoi Nasabak सेंथोक लंबी लेजद्रबा इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन सिंगिसु गवर्नमेंट अमदी प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिंगदा थबक लौबा मतमदा रिजर्वेशन थंबियु हाइना रेलवे कमिटी मणिपुर की चीफ ना मणिपुर लेंगा के पुनिंग चिंगसिलकली रेलवे कमिटी मणिपुर की चीफ कोऑर्डिनेटर थोइदिंग जम बोन खुराइना मणिपुर प्रेस क्लब की कौगु हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा हाई मणिपुर दा हौकिबा मे अहुम दगी हौदुना ngasi फावबा चथरकलिबा लानसना मरम ओइदुना मयुम मकई थादोक्तुना हौजिक रेलवे कैंप सिंग दा चंगजेफम लौदुना लैरिबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन सिंग येंगदुना पॉइंट निपान यावबा मेमोरेंडम अमा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दा पिसिनख्रे मेमोरेंडम अदुदा मरु ओइना जुरिबाम दा लैरिबा इनमेट सिंगना अना आये यावरकपा मतमदा CMHT कार्ड सीजन अदुना अना लायेंबगी खुदोंग चादबा मायोकनरिबा सिगी खंदुना मनाक नकपा अतोबा हॉस्पिटल अमदी मसिगी खुदोंग चाबा फंगहनबिनबा अमदी अथापा फम सिंगदगी IDP सिंगना गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिंगदा लायेंगबा लाकपा चथोक चसिनगी अवाबा अमदी तोंगान तोंगानबा लैबोरेटरी टेस्ट तौबदा थेंगनरिबा अवाबा असि लैहंदनबा होनबिबा लोइनना
layengba lakpada chathok chasin gi khudong chadaba mayoknariba IDP singi laifam guest house ama thambiba haibana chingba kaya memorandum asida yauriba asi Manipur lengakna thabak oina onthok pinabasu relief committee Manipurna appeal torakle yawana hoji akoi si lei aduna ayamba singsina akoigi tumham chabong khangdana leibasi sidai sida point of view amaga kaino si manadaba khansing si akoi punsal laga akoi mananaba piona akoi demand tawoni aduna akoi hong kaino gi joint commissioner akoi unabda ngai aduga fajana su akoi gi kaino si maung transfer tawgidana atopa amomuk lakuna akoi si mokok ting hongi ale aduna ahanba akoi gi ngasi chief minister piba akoi gi demand si to stop the ongoing attack by armed militant and miscreant in the state with immediate effect. Ojiki kuki kangu jingsina yam toina mitay da kogi lan taba si masi defalu haibani. Ani subab point sina to provide equal and fair remuneration to the IDPs languishing in relief camps of valley areas and Jiribam haibani. Sigi matang sida zik kogi relief camps si mompak saugi mompak piraga kogi kaino si leitaba. Kangthon pida bana marmo oraga anaba jingsi. Masi atopa rent thole hek once rent thokra kanda moigi remuneration mu kagu pibasi outsider ne pidab si po si tawinu sina ko yais haidi chali budu mai conditionally sakhibane narga thopa ngakne natraga kogi maru ma sanu wai tabajing sine ko thoi sing sigi si masi tawinu adu masi moisu phamam thoko dum phangan diu Kumza lising aniga kulhumdoi megi ahumdagi horakhiba kanglup anigi marapta thokliba irang asida kuki militant singna mihathina hatok pikraba athoba mangagi ningsing kuba maikhum hangdoktuna haikat laikat tambagi thoram ama fayeng akon sangda pangthokre thoram aduda kokomigi coordinator TS Samarendro kokomigi spokesperson KS athoba imagi mairagi ko convener RK Sunita fayeng awang laibungi khulakpa M Toyai Chakpa Fayeng Makha Laibungi Khulakpa A Borazao Fayeng GP Administrative Committee ki Chairperson Angom Gozendro Sekmai A Sigi former Minister Ningthongzam Biren Singh Fayeng Apunba Nupi Luki President A Tomalai Fayeng Apunba Umang Committee ki President A Leibak Chau na chingba na athoibe mithung sing oiki Thawamadugi manung channa athoba mangagi maikhum hangdok laba matungda athoba mangagi imungi mioi singbusu ikai khumnaba utki amadi lamda masida leidiba mioi kayana athoba mangagi mafamda ikai khumnabasu utki thawamadugi sarukama oina Peace and Protection Committee Chakpa Fayengi President Angom Jiten Hai lan asi kirabadi lan changloidabani changkhrabadi handokloidabani haibagi wakalon haujikti khulngakpa singi thongna oina leire kuki singa nakana leiba fayeng asi me ahumdagi horakhiba lan aduna awaba kaya ama mayokna halei tungi charon surona kuki haiba phurup asi yongna falamdaba oire haina khanghongdaba atoba daita lauraga maikhum asi hangdokpagi thoram asi pangthokpani chahi amaga tha ahum chupna chatharakliba lan asi loisenge hairabadi nahana loisenba yarabani adubu central government ki yaka yengduna ngasi forward leire state government asi central government ki makhada leirabra haina atoba wahang hangladuna haujikti kiraga chenbagi mahutta ngamthoknaba ama changi central force na haujik phurup singbu ngaktraba matamda makhoi maithi gani khanbadagi air lokthokpa yaroi haina khongjang changsili masing yamlaba central force deploy tawriba singda piriba chakthak asi pamurai thokliba lan asida laikhidraba kaya asina makha taba athoba leiroidra khalambani adubu ngasidi training loiraba kaya ama mapung fana thorakle maramaduna mipung khudimak amato oina punsinduna iramdam asi kannaba hotnarasi haina mahangna makha tana phongdokhi Masada isu tawba rifle na kapsan jabu oigani haiba thongdokta ngasi ahum suba IRV gi jawan ama siduna leiramle police tagi fangba pawgi matung ina Thawal police station gi manung channa Thawal DC complex ta duty tawduna leiba ahum suba IRV gi jawan adu masada isu tawba rifle na kapsan jabu oigani haina thajaba thongdokta ngasi ayuk mahak duty post siduna leirambani hairi pawasana hai thodok ase ngasi ayuk pung 9:40 tabada thokibani laikhidraba IRB jawan adugi maming Muhammad Jafar Ali chahi 92 apokpa laikhidraba Yasuf Ali kawi sangai yumpham part 1 nungfo bazar mamang lekai degini mahaki rifle number na 119458 ni
DC Thobali complex laiba SDO office ki building de laiba strong room ki guard oina duty taduna laibani mahak ayuk ki pung nipan dagi ayuk ki pung tara phauba mafam aduda duty tabani hairi adubu ngasi ayuk makhol ama taki haiduna manak nak laiba mioi singna changsilaga yenglubada Muhammad Jafar Ali asiba hakjang oina taraga leiramba thengna khibani tungda police amasung forensic science ki team laktuna yengsilaba matung hakjang adu lokhatuna postmortem bidamak Jenims ki Mirel Sangda thamkibaga loinana thodo odugi matangda case ama lokhatkhre That regiment Loktokuna State Force na mahut singadabani haiba demanda lamlai kendra village volunteer force na ngasi Imphal Ukhul road thingzinduna khongjang changsin khrei ngasi lambi paring asida sawambung mapadagi hauduna lamlai yorbung fawba masing yamlaba yorbung nungoi fungdongbam sekta thongkhong kharasoigi maira paibi sing lup sing ima ivel singna lambi thingbagi khongjang adu changsin khi khongjang changsin bada saruk yarambi sawambung apunba maira paibi lup ki secretary ahanthem itona Fongdora Kibada, Imphal East District ki manung chana laiba sana sabina chingba khul singi chingkhong singya da thamliba Central Force sing asi thokliba irang asida neutral oina thabak tawdaba nakal namagi hakanda thabak torokpana maram oiraga makhoida thajaba leite haiki maram aduna athuka matamda haidiba Central Force sing asi lokthokuna State Force na mahut singadabani taliba demand asi phangriba fawba Imphal Ukhul lambi thingzinbagi khongjang asi makhatana sanction ki gani haiki lambi thingbagi khongjang asida mahairoi singi chathok chasin ana layeng media yauna atai essential service singdi komthokani haina itoda makhatana phongdoki Tararak Suba National Handloom Day gi thoram ngasi wangkhaida laiba panthoibi arkaita Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited amadi Directorate of Handloom and Textile Manipur na sinduna pangthokrei thoram aduda Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited MHSDC gi Managing Director 𝗍𝗘 National Handloom Development Corporation gi Branch Manager TS Santikumar amadi Director and Handlooms and Textile Government of Manipur gi ke Lami Kamaina Mathang Sitna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yaki thoramaduga mari leinana Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited MHSDC gi Managing Director 𝗍𝗘 hai leibak asigi Prime Minister na kumja lising aniga tara mangada Handloom Day asi hongdokhibani numit asida handloom gi oiba polam sing saba amadi seasonary ba mioi singda paujel pinaba amadi pukning thawgatnaba damakni loinana handloom gi Fisabi singi damak lenga ki oiba maikei degi piba yaba mateng adu lauthokadabani thoram asi tongan ba mafam humpuda pangthokli aduga mafam asidana state level gi thakta pangthokpani lamdam asida tongan ba furup kangluk kaya leirabasu masa gi oiba handloom products sing lei masina masagi furup adugi culture loina takthokadoribani haina mahakna makhata ki ngasi si tara suba National Handloom Day Handloom Numit haidana ngasi si pangthokpa numit amani masi haukiba chahi 2015 da masi koigi honorable Prime Minister na hodokiba Handloom Day si handaka chahi si paraga tararak subani ada piriba Handloom Day sina pangthokda piriba mayam de piriba paujela sina handloom pi sajaba atake handloom pi sinariba kambu sisida arau tayamba amadi nungaiba hongdokpa Lenana suzariba kambu sisida chathoksa ningai oba handloom gi pma sajaraga madu sinajarakamda madugi chathoksa ba ningai jaba mipum puri mata majugi ibadani aduna sinda bakhatna natana madu saiga lejariba kambu pisariba kambu pisariba si nupi obiya nupa obiya lam du matungina sariba kambu ruda akona kanaba mayam si bibirakanda sidari si fajara mayam si loina sabiraga fajahari meko haibase aduna Madugi paujala do piwa matamda nungajariba sauthokjariba si kanano haibu pi saiba mi aduni pi sajara lejariba sinphamni ba kambu si makhoigi saktam adu mayam prithibhi mangda madu sauthokjanigai oi haibagi madugi paujala adu pum khudong pirengi makta mase nase Handloom Day si pangthoi Hauzik marak thanaten break ama lominase
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. ब्रेक की मतुंग दा मया बुतराम दा ओक्चरी मखाताबा पाव पिजरी अकनबा नुंजु अमसुंग लाइबक थिबा चिंगलिंग खाइबगी थौदोक नमरम ओइरगा नेशनल हाईवे 37 दा चथोक चसिंदा अपनबा कया पिख्रे ngarang dagi lanthokpa yadabana masing yamlaba gari kyamarum panduna hauzik pawba leiri चिंगलिंग खाइबगी थौदोक सिंग मरु ओइना नुंगबा काइमाई अमसुंग शांति खुनौ हाइरिबा खुनसिंगदनी अखोगी पाउमीगी मतुंग इन्ना मफम सिंग दुदा नुंगजाव अमदी लैबाक लेखोमना चिंगबा निंखाइरकपा दुना पैसेंजर यावबा गाड़ी सिंग लनाई गाड़ी अचौबा माल पुबा ट्रकना चिंगबा सिंग पंदुना लेरी पंबा याय मफम अदुदा पुंग कुनबरी हेना पंदुना लैसिलकपना चाना थकनबगी अवाटपसु लेरी अनकपदा लैबा खुंजा सिंग अमदी NSIDCL ना लंबी थिंजिंदुना लैरिबा नुंगजावना चिंगबा सिंग लौथोकनबा कन्ना होनरबसु नोंग लेप्तना चुबना मरम ओइरगा अवाबा कया मायोकनरी हाइना पाउदम लकली नोंग लेप्तना चुबदगी मोइरांग केंद्रगी मनुंग चनबा क्वाक्तादा लैबा तुरेन बान मखा लैकाई वार्ड नंबर 7 गी सेरिकल्चर इसिंग ना थुंजिनख्रे इसिंग चौरकपना मरम ओइरगा सेरिकल्चर दा साबा लांजेनरकपा सिंगना साइडांगदुना लैबा रिलीफ कैंपसु यावख्रे अखोइगी पाउनीगी मतुंग इन्ना पाथोरकपा इसिंगी इमाई ख्वांग मथक ओइबना लैबा यानादबदगी काइदुना सेनरी लोइनना लौसिंगसु इसिंगना पुमथुम थुंजिनख्रे हाइना पाउदम लकली तुरेन मपान सी मखा लगाई सेरिकल्चर के ताई नब लंबी दुने से वार्ड नंबर 7 की लाइक तो सेरिकल्चर तो इसिंग थुंग भरे से ngak ngak yaw na thung re wa so kai thak re lo na thung re song gi de ti labuk loi re labuk lo in thung re भारत के सकनाइरबी रेसलर बिनेश पोगाट पेरिस ओलंपिक्स गेम तक डिस्क्वालीफाई तौरे फाइनल मैच सानगदबा पुंग खरगी मनुंगदा केजी 50 की फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी दा सानरिबा सानरोई असिना सुपनगी ग्राम चामा हेली हाइबगी वाथोकदा डिस्क्वालीफाई तौखिबनी बिनेश हाना केजी 50 हुमदा कैटेगरी दा सानरंबनी अदुबु पेरिस ओलंपिक की ओइना केजी 50 दा मसागी अरुंबा हंतहनकिबनी सुपनगी ग्राम चामा हेनबना मरम ओइरगा अनि सुब निमित की अरुंबा ओनबदा महापु डिस्क्वालीफाई तौखिबनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ना महा की डिस्क्वालिफिकेशन की मयोक्ता अपील तौख्रे भारत की पुवारीदा अहानबा ओलंपिक फाइनल मैच चंगबा ngамbi नुपी सानरोय असिगी लाइबक थिरबा पावसना भारत की मियोय करोड़ कया की थमोय का हेनख्रे लोनेना प्राइम मिनिस्टर मोदीना निंगबा काइबा फोंगदोक्लदुना महा की हनबल लैतबा थौनापु थगतपा फोंगदोख्रे करिगुंबा महांगना फाइनल असि सानरंबदी सानरमलबदी यामद्रबदा सिल्वर मेडल नत्रगा गोल्ड मेडल अमदी सोइदना फंगनी हाइदुना थाजबा थमलंबनी अदुबु डिस्क्वालीफाई तौकिबना मरम ओइरगा महांगना मेडल अमा फावबा फंगनबा मरम लैत्रे मरम असिना मरक असिदा इंडिया की रेसलिंग बॉडी की चीफ ओइरंबा ब्रिज बुसाना सेक्सुअल एजोल्ट चथकी हाइबगी वाथोक चावना लैखिबा अदुगा मरी लैनना राजनीति की ओइबा एलिगेशन कया मखाताना लाखली लोइनना भारत की पार्लियामेंट ओपोजिशन MP सिंगना पेंदबा फोंदोक्लदुना हाउस दगी मपान थोक्तुना थौदोक अदुबु निंदा तौखि पंजाब की CM बगवत मन्ना फोंदोकिबदा असिगुंबा असोइबा असि अवांगबा था खक्तदा मक्थोई असोइबसिंग असि सेननबा लुपा लाख कया पीदुना थमलिबा कोच अमदी फिजियोथेरापी सिंह अदु सुटी लौखिब्रा हाइना करीमना हंगलकली कांग्रेस के लुचिंगबा रणदीप सुरजावाला ना एक्स थदोरकपा पोस्ट अमदा मसी सरौलान अमनी भारत की सानबगी पुवारीदा अमंबा नुमित अमनी हाइना चाउख्रबा हेड कॉन्स्पिरेसी अमसुनी हाइना महंगना एलिगेशन तौखी मखाताना ओपोजिशन MP कयाना पार्लियामेंट सानरोय असिगी जस्टिस पीगदबनी हाइदुना प्रोटेस्ट तौखी
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯗꯥꯏꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯗꯣꯛꯇꯔ 𝗕𝗏𝗡𝗏 ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯂꯣꯔꯦꯠ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯌꯨꯅꯨꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯤꯐꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ amadi ngasi sanagadoriba matchta Bharat pumbana Olympic medalist Manipuri sanaroi Mirabai Chanu dagi gold medal gi asa tauri ngasi gi una notice mindu TV na sandok chaba namidangi Manipuri pau matang ase loijare miteng tabiriba punamapu amuka hana khurumjare